Tuni pate nipo imaknawa nipo piwa hile desiring spiritual growth and maturity into spiritual fatherhood di ahin zehi kagena din ahin agulama mas kazoka desiring spiritual growth kiti takle hagawlama hangnok na kiti pen he pate bet hilo nu tele hanglai tele ihing kadai sak ahin amasai hagawlama an inok wa hi chun patele nutele hanglai tele thil tam pi iba bolo ingai tu iboi mama sing angai ko thil pali ibo teng oma ise chu tam lo chan pakiani katin tuni hi ihet lo gen go kai pu ihet sa gen ding kake ila bol lo je kha ibol thak thina ding go ihet sa gen ding kake hagawla mai khan thina ding go ibol ding go koi mo pali te chu pang hi em ti le pakhat ding a chun taksa ikhan thina ding go an ine ko lo hen hagawlam an chu na le hen natural ta ka chun ham mai di hi wa hi katino ma hi the bible is ma hi le eder khat bung ni chang ni na lam ko is ma hi le hagawlam moi tui thing bang ma ta hen lo chu du cha singun te chu hagawlam la khan to theina ri mun ei ti hi hagawlam moi tui thing bang ma ta hen lo chu je hi a hi bible ko a hi bible sim tam phot mai le he do hagawlam ma chun khang ni hi wa hi desiring spiritual growth it ye hi le chu it desire tak tak hi le chu bible sim ding kha ki phamo a hi ti ha he sa he le avel he ki ti rayum ka sa taksa da na chun an idulo tak le chu e ya khadam lo na ki sek a hi bible la sim pe lo le chu thagaw lo dam lo na nei hi ding la hi je chu la ki chen nai ding a hi an ne lo le ki ha lo ki zong ha de de jingo la chun thagaw lo ma chu le bible sim to mai chun thagaw lo ma chun thang lo ding hi ti chu ke dam nai lo ni no ma hi apani na ding a chun mihin te hi Halloween ki chu taking bread ha ti ba khat na pe hi ta kal khat sun Halloween yom thei po ke bible da chun pang ki ge dem ti le chong Halloween pa chak siman pray without ceasing ati thagaw na mai khan to thina ni chun pray without ceasing ati chu ma ge ma hem ti le pathian ge dok sing ei ti na ki bang hi hanglai tele nu tele pa tele thagaw na mai khan to ni ngol chun pathian ge dok sing committee hi ko mang le hin chu lam zan ding ati thil phalo chu le ba ki mo ko lo ding ati AW Tozer in ama he le khasik min thama ma se na ma le khasik kasim khaloma khasik na ma chun azum hi te hin ko problem ge ma se kha chu pathin in ayum pi singa hi tilam he lo se hi hi ati se hin ko bai pathin omnipresent ahi I have sa wi le acham chang le aum lo boli ge khak se ka poi ma se thagaw lam khan mo bok ra hi katino ma hi pathum na ding a chun pathian ko ki bol om na ho hi ngai hak ding pang tam ding mai hi hagawlam ki bol om na hi pathian to ki bol om na hi ki pan tam mai chun ji chun khang na o ma hi ki bible in mun tam pi ta ki gen hi le chu I help in loading a hi apali na ding a chun si ichate ai lo isu pi loi nai te ho kinga chan chin pha gen than ok na nei le hin hagawlam ma chun akhang mai ding hi la loi te khat god mun chi ding nam pian khat la hi ga wangam chi ding kai ti la ke het chen hi chun la loi te khat wangam chi lo ding la gin sa hi he am mai le ama ke na chun chan chin pha gen nom ta le chin thagaw lo ma chun khang la hi mai le hi la gen do tam chan chun la khang ding a hi thil dang I nei lam te I pian do hi le ti be ya pathian thoi le gen do tam chan chun I nei be a hi je chu khang na hi ti I het ni lo ding a hi je chu desiring spiritual growth at to gen no pali te chu a hi aba na chun maturity into spiritual fatherhood ang ki ti se hin
thagao lo pa piting hi thena ding a chun igen sa chen ho ba na chun hem mil loading point home rail ka ba gen suk no thagao lo ma piting hi hung thi thena ding a chun pa piting hung hi thena ding a chun iki hem mil loading ade ka pa te a ding gen no ma hi se Pate ading ihet ko koi mo mama sing su. Pate hi taksa le thagawa chate lungun na hiu ti ihet min lo ding hi. Pa hi nga taksa le thagawa le chate lungun na hi lo ji te lungun na hi lo hi chun dik lo ding hi. Ji ka chun ihet min lo ke ding ma chu chate ji te lungun na hi ding hi. Amau ki ngat na hiu ti ki het na lo ke ding ma hi bang ma nei lo le le cha te a hau sa pen bin bangin ei ge lo ha lo le le ha pen bin bangin ei ge lo hi ti khai ki het na lo ding hi zika chun ki cha te ei sum ei ding ei mon ei ding i zi te lu mon ni ki pa ke nei kom kha ei mo ko pa te mo ko hi cha te ei zi ka lum na yo hi chun bai du thu zui lo hi ti nai chu if you start there, book sang in our Mangalam, Namo Pate Ho, a Sate, Vilungai, Kiun, 80. Ah, Nanseka, Lazia, La Chai, Malunga, Hichun, but he into Sri Kalo, but he into a Kalo, meaning like it. Zikatun, Yenji, Hagino. Kumji, the Star, anything of Azika Kata, Alumni, Kasite, Alumni, Tiki, and hidden. Alumni, Kama, Ball, Happy Head, Domajun, High Sunny Hill. Akipa na din alum mo na din ingay ko din so ayo mo ko hi panina din at sum dan kabay bu chang sim na kai ki ken mo so hagaw pa piting hi na din at sum pat hi na patak go chan te het mil loading hi taksa thilai go chan te ole het mil loading pat hi mal som na count your blessings name them one by one ati ka bai chon la pok don zit lasim zing lai chun pathiana pat go chan kum tuang go la chan kum tuang na na go la chan cha le te kha a hi ka hi ka tino ma he kum tuang dai ding a pathianin cha te hi go ding o ap ka hi cha te chen to lalpa a nga idin ta ko le lalpa ki pa man tak man ap no zega cha le te ap a hi ti le hi het me lo ding ma hi cha te kha i mo khin ni loi Pathian AP go chan Pathian dari sakna i go Pathian go AP Vandam itun tak le Ichate ho Site ho tu Pathian dalwa ang idin tak le Kipa man tam tak ngay ikip Hina dingin Sare te AP hiti Ihen min lo gil din kahit Nang le Pate ngay kuitiyo Nang le la zi le la chate ho Lalwa ang ading nga chun Ikasajaw takan le Rapture anai ti gen tam ngai lo ilek sawati iksa lau ta ben iksa zo ka ngai chun tuni ki pan le ta ki khel oi tuni ti the la hi se ki khel lo hi tuni ti the ta lo te ki khel ta ko tuni ti the ta ki khel lo hi ti he ma lo hi pathum na ding chun papha spiritual fatherhood hung hi the ding chun pa te hin ichot na ken nong hi chính thế mà riêng ngài hi cái tình huống hi à riêng chú ý kiến cho nó nung hung chuồn đinh ấy rồi cũng mà hi thì hết mình lối đinh mà hi story thật tập kiến mắc lên có số thật à điều gì mà chú phục là cái hi hấp dẫn mà riêng hi hi lẽ cho bạn là happy mà ngay mà riêng à happy ta sẽ ngang hung riêng cái sẽ apa boy thì thấy nó hi hấp dẫn mà riêng phục là cái hi riêng thì thấy nó hi thấy cuốn là ai là ni khát cho pa school la pela chon apa ngai ma je kai je ka chon buk la ka apa keng nong cho he azui mai ta azui he apa din ki na mga tum masangin zuzok na ina alut na apa azui lut khata apa na mu pa ta chon bang ti ka na nang zeng la hem ma ti he pa kong ngai ta lo keng nong kong zui si kong zui lut kha ma ki pa te keng cho na nong he chit thei mà ngài ấy ấy duy sinh mà hi hiện nó rồi và đây in sung cô ai lâu lệ lông to rồi hi phải làm số này to em lẽ
taksa chu loading ma zin hi len khadaw ma tasam tampi khathe ke chula ma zin e tonin bible tampi nei we hi aphala me tonin Abraham bang ahilo le Noah bang Job bang David bang inei we asalama de zilla izil thena ding ko de inei emle Lot bang inei Saul bang inei tampi tak inei we zika chun pa de hon idin mon hi na mo ko na ke ken tu chung pa te ni hin thagaw ma khan to pa le thagaw ma pa pi tin ni the ding a thu tom sai ken a tel sa pan chen se ton ma re so ti pa la e